Vrnjačka televizija od novembra startovala je sa novom programskom šemom. Ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova možete da pogledate autorsku emisiju U vrtu sa, kolažnu vrtlog i dokumentarnu seriju Nepotopljeni o 60 godina plivačko vaterpolo kluba Goč. Od ove nedelje, utorak i četvrtak rezervisani su za utakmice košarkaškog kluba Goč i rukometnog kluba Goč Merkur. Oba kluba od ove jeseni su u višem rangu takmičenja. Nakon trogodišnje pauze vrnjački rukometaši u Super B ligi Istok-Zapad u 8 kola ostvarili su 8 pobjeda, te ukoliko u subotu upišu nove bodove. Pobedom sada u subotu smo jesenji šampioni, bukvalno ta 2 boda nam obezbeđuju tu titulu. Pod vođstvom trenera i šefa stručnog štaba Slobodana Jokanovića. On je lepo sklopio ekipu, dobro nas je uigrao, pripremao utakmice, sve kako treba. Mi smo slušali zadatke, odrađivali to kako treba i dobili smo svih 8 utakmica do sada. Naravno, tu nećemo da stanemo, idemo iz utakmice u utakmicu svaku na pobedu. Znači, imamo još 3 kola do kraja polusezone, probat ćemo svih 11 da dobijemo, znači i to nam je cilj za ovaj deo sezone, pa ćemo da vidimo za dalje. Iako desetkovan zbog ozbiljnih povreda 2 igrača, Goč Merkur se u prethodnih 8 kola odlično borio na parketu. Veliku podršku pružali su im navijači sa tribina Vrnjačke hale sportova, te se nadaju da će tako biti i u subotu od 19 časova. Da overimo jesenju titulu, imamo poslednje kolo kući takođe da publika skupi u što većem broju, to je poslednja utakmica u ovom delu sezone, to ćemo naknadno pozovemo ponovo publiku, ali znači subota 19, hala sporta u Vrnjačkoj banji, Goč Merkur, Bela Palanka. Vrt će dati svoj doprinos popularizaciji sporta u banji. Utorkom od 20 časova emitovat ćemo utakmice rukometnog kluba Goč Merkur, četvrtkom u istom terminu košarkaškog kluba Goč.